ngiyakhetha uNyazi Yesu. Amen. Bayingcwele kangiphilile ngiyacela ke ukungibuka kwenu noma ukujisa amehlweni mabhekise ngakini ebese kuba ukuphila kwale nyama ebuhlungu njengamanje. Amen. Ngicela ukuphila kunina sifike izolo kuleli bandla safika kuthiwa amaNazaretha awuthixo. Amen. Ngicela ke uNyazi wezulu esibonile ngesonto lungiphilise ngoba kangilalanga ngicela futhi kuba ngithatha kakhulu masefene ngiphume endlini unyembezi waphuma unyembezi lo wathi awushebe ubala mina yini ngoba lahlala esimfonela insizwa yakhawuma yathi yey ulalile ngathanda lami sithi dimonili ngathi ngiyacela ungilekelele ngivuma ukuthi ngihambe ngesontweni ingakho iMaNazaretha ngicela nakini ukuthi lokhu kufa uma nje ngishisa amehlweni ngoba lena nothixo beselaphenga. Amen. Sibabili-ke badala basezulwini ngicela uNkulunkulu asiboleke okwakhe ngasezulwini ngalomzuzu wamanje asikhumbuze into ezokukhumbuza abantwana bakhe ukuthi yena uNkulunkulu kangakanani. Amen. Yeza Nkosi inangedwa
Khumbula ngelinye ilanga. Ngifuna sinyeke isangazi, cela uNkulunkulu wami khumbula ngelinye ilanga. Sizinsizwa. Imizimba yayisemncane. Siyehla sisuka lapha esihlala khona sibheke esinqweni nesifiki. Uma sehla sibheke kahle eNazaretha sayithi kwalamba kanezi wasekhamba indoda endala yakwanzuza yayithi bafana bami phethe iwisa khona la ikhona kuba siwe obaba abadala sifika la eGoli bebengahambi nje kuba bekhona umnumzana ephethe esandleni asibe uNkulunkulu usikhumbula izinto ziyajika. Yayisithi lensizwa endala hawu bafana bami yayisithi isikhathi yathi ayi bafana nifanele ukuthi ke ngimxoxele le ndaba ngendlela eliyiyona. Cela Nkosi ungibuyisele shembe lothando. Yayisithi bafana mina ngiwunzuza. Yayisithi bafana bami ngifika mina lebandla ngesikhathi senyanga yezulu. Sho ngoba ifika le ndaba ngoba umthetho mhlawumbe usumdala emihlaba imincane uve abantu sikhumbula lona ukusuka kuleviki eliphilile bathukele umthetho walo kuyozovala uNkulunkulu isikhathi ayovalisa ngalo. Amen. Ithi le ndoda iyayihambile leza ngitsheke kancane yayisithi iqhela kancane emgaqweni esihamba kulona yayisisitayela nathi sasibathathu noma sasibane esisimisa ngapha sana. Yathi bafana bami mina bengiJerikho ngangiqala ukuthi kunesonto okuthiwa eJerikho. Ithi bafana mina bengiJerikho ukuthi bengayazi into ngaphandle kwaJerikho. Ithi bafana ngibonela nina bafana ngoba ngibona ushade kusebancane. Esibongeleni sonke ukubona ushada. Amen. Ukuthi nje Nkosi wathi Nkosi uma uveza ukuthi ezulwini khona kanjani osukhetha thina ukuba sizoba example yabanye ukukhonza ushada ukukhonza uNkulunkulu emhlabeni. Yayisizwa kwala kuthengeni indaba sihambile seThekwini ngoba lebo uyinqola komalume basebethi abadala mntanami ngoba wena usemushanyana awusikela amanzi lo ulwazi wayesethi awu kulungile ke ngicela ungangikhelele kala eduzane ngicela ukukhela dawa ya ivele insizwa yazethemba ukuthi yona iyakwazi ukuhlamba. Yayisithi ngasengena ngabona abengolile efika futhi eduzane amaqaleni ithi ngase ngithi ngibafunela dawa ya ithi ayisingela kathi ihambile namanzi. Ithi kwazayo abangcwele uzanye umfuno mina ngatholakala ukuthi basebeyadela umalume ngihamba nabo amaJerikho wathanda zadela ayesiyahamba aseyobika ekhaya ukuthi hayi umfana ngasekho emhlabeni uhambe namanzi ngesimngcwabo ngumngcwabo. Ikhoba ngababiza bonke abathwase babize eJerikho ungena wewe ebabala ngey'ndlela zabo uthi ngababiza uthi wasekugcineni wakhona othayi mumemeze noshembe wakini ngoba ngangihamba lowo malume uthi ekhaya kwethu wawukhona uba owe uyiNazaretha kodwa ngapha kabomama uthi kwamaJerikho. Cela uNkulunkulu amqinise. Insizwa endala imayisibuka isithi abantwana bami ithi ngiyanicela futhi ngicela ningasuki ngishebe. Nami ngiyacela Nazaretha uNkulunkulu
uNkulunkulu kathi ngasikwenza kahle singasuki shela kunokuthi ungasuka ungathi Nkosi ngicela nami ungikhumbule ngenze kahle. Ithi wasekhuluma wasabakholeni isho ethi sasumemeza shela ithi yasakuvuma ngoba ngiyahamba ngivusa ikhanda isithele ngivusa ikhanda isithele ngivusa ikhanda isithele uthi wasekuvuma ngaphandle ngasendawo nawe shela zasungeka. Amen. Yasho njalo izizwe ezibiza kanene uthi simanga senza lapho uthi ngathi bangiphakama ngiyaphezulu uthi ngathi isandla esafuna sahlala ngaphansi sahlala ngaphansi komqolo uthi sengithatha uthi angibeka ngaphandle umzimba wami wonke wawufika ngaphandle kwamanzi kwathi isandla nomzimba womuntu ongibambile uhamba ngaphansi kwamanzi. Amen. Sendabeni kashela uyayihamba lento uthi wathi njengomangaza iyodwa ukuthi la ngaphandle akusekhayi sekalwane abamafeyashwa uthi ngeze amanzi alo yaphuma kancane alo yaphuma ngamanzi uthi mayifike ngaphandle lendoda yayisithi hamba lomntana uzungisize uyahlema Nazaretha uyohlala nami nawe lapho. Umengiphosa ngithatha ngaphansi kwamanzi uthi ngasengibolela amadoda ayibonile letisa agadala lapho manje uthi ngasengithathwa ngibanjwa ngenza yonke into uthi ngasengibuza uthi ngobani uthi ngakhaza kodwa inkinga sekuhlwile namanje uthi basebenzi ake kulungile phambuku uthi ngasengiyasho uthi ngoba ngangikho lethekile uthi ngasengiyathathwa uthi ngasengiyacabanga no ngizokwenza njani unokuhamba ngabatshela omalungu ukuthi ngizowushada emanzini. Amen. Ngiyabonga ngasapha ngoba mina babazana bayekho abayiboni futhi lento ehlanga ngabacela ngelilanga yohlala lesehleni bahamba nabo babuya bengabonana lutho. Cela uNkulunkulu abakhumbule. Amen. Mahlansi beJudiya ehleni ngifika ngigudwa lamadoda amaphoyisa engiletha la ekhaya obuhlungu engafika ngafuka khanya amakhandlela umanje hawu wenza njani kulabo bangathi kuyaphwela ngoba sikulinde imini yonke amanzi lokuyanga kuhlwile lekhaya kona la makhandlela ekhaya lapha makuhlwile wakhaya la khanya khona abafukhanya amaphande neziko uthi namhlanje khanya emsamo khona inkosikazi emphethe njalo khona uthi ngasiyayixoxa le ndaba ngathi ngizoyisifana kwasembizo abantu bakupheleka ngesonto maJeriko sakhala isigubhu kwabonga uthemaqedwa yayisithi malume wathi yebo wathi kangisiswanga maJeriko ngisibiswe umuntu othe unyanga yezulu ushembe yohlala ehleli kumbula kahle ngifika phambi kababa nomama sengibizela kwagogo wayesisho ngizalayo yathi mntanami hayi umusa kababa yathi ngiyaphima namhlanje kulomusa uzophosha mana Nazaretha anosifundisa inkolo la sibuya khona emakhaya akukhulu bese sifisa uthando nisifundise ukweqiniso angisho abasithandi kodwa kunesikhathi awubone khona ukuthi akukho kuhle manje ngoba mina ngibone uThixo inazizwa ungasengiba ingasengibuka konje kwethu kunabantu abaphoshewe uthi ngasengiwebseni inyamalala iya baba ngoba zithi vele ingane angiyayiseke zithi vele ingane Makuba ithi ingane yakho
umisiwa kabonini khulisiwe kabonina isiyaki ithi yakubo ngiyayibuzela abancane angithi siyakholwa angithi siyakholwa abancane boba ingane yakho umisiwa kabonina lo ngayuthi iyaki ithi yaphi boba angithi kubo phela kubo kabonini kuswe kabonini ithi yaphi uzombuza ngoba siyakholwa afanelanga ngabe khona insizwa engane kabonina la afanele athakholwa kanti bathu bafothetha amaqala awakho afanele ushuqaliswa la engane kabonina ngiyabuza ngithi ingane anangiphendula kodwa ngiyafuna ukwazi ukuthi ingane mayisuka kabonina iya kubo ithi yaphi ngoba kubo ikhule yaphi kubo kabonina asinisho sesibahlangana nazinakho ngahlangana kwahlangana kunengane kodwa bengifisa ukwazi ukuthi ithi lo umi khona la umi khona ithi ngiyakuphi sasikholwa kanti lingaqala thethe ngoba nithi bakwele yosinithi hamba nomntana nithi yeka yathi indoda engizalayo hawu mntanami uzusize ubalele likhona uyothatha imbuzi ubike lo bantwana kanti labantu basigini sabo lomakoti kanti zokwakha ingoma bethu noma ngizobhiliza uneshwa umuntu oyathele ebuhleni kodwa angakwazi usiza ukuthi la khona uhlukene nasemhlabeni iyasho njalo insizwa kwaZulu sisesimangalisweni siyafika lihlele emhlanganweni sesiyayingelela ithi niyaphila emhlabeni yakudinga lenkumo yakhe lapho niyakhumbula uqinisile koshayela jobela usezulwini sekusele 2 minutes ingiyazizwa ngakamtshela wasemthatha esamhleni uma ngikhuphuka kuhleni nayi inyanga yezulu ihlele esitabeni ngasepulpiti qala uthi yasuma yathi bizandoya bizandoya ukuthi wayesekhona bhekele ithi basondele ngala yathi batshela abantu sihlangane etshela abantu sihlangane ngamusuku wezinkoza abangcwele bebene manje sinkoze neqiniso usathikithile bafana wami ngiyanicela noma nganzima kangakanani ningasubile ingako namhlanje ngithethe into tsha elimanje ngifakile asento uma kakhulu angihlala bazobheka kwakho ukuthi mhlawumbe ngathi ngizohamba ngisho amen ngoba le ndoda yathi noma nganzima kangakanani ningasubishe bayinwele ngiphinde benginazike uba umshayeli behamba sithi sensizwa basathi sibenzele senze mangabe sakhathala endleleni bese usikela ngokudrive kodwa angizongena odabeni lo umshayeli ngene ndabeni ukuthi inhlanhla yokuthi mawusekuhleni ngathi lo moya wasezulwini ungafanele ukuthi mawulapho ehleni uthola umuntu ozokutshela ukuthi yini le lapho ekujini ungajabulizwa ukufezela abantu sebuhleni ukujabulisa umuntu ozokuvezela ukuthi khona la ekhaya ithi le ndoda ndamamkhulu namazi ube sabatha la ekhaya uhambela ekhaya esiyohlala ebuhleni ebizwe unyazi ngenxa ukuthi wathola ayinathi incane kodwa wenza into engangeniyenze nami wathola isizungu semali phansi ewalethini mhlawumbe uthawula mpindela lithi
kodwa yena wahamba ekwandeni ufuna ukuba uthole ngale mali baba. Ngiyacabanga umnikazi walapha ekhona uyakhala angitholi lapho eshaka phakathi. Waba inkulumo le ndaba la ekhaya ngikhumbula ngithi ilo nsizwa. Indumazane bese ihlala ekhaya ubaba wangilana wayesethi amose kumabhizinisi angaphakathi. Uwese yangiphipha uwese kuba sekhombe ibhizinisi asebenza kulona. Uthi kodwa ngelinye ilanga ngithele ngisebenza esitolo. Uthi ayifika mhlaba shem. Akukuthandele. Uthi phela emini nje phela uthi afika kwakhe imoto la ithi ayibona manje ukubaba la phakathi uthi wayesephuma kiki sakhalifa. Uthi wayesele embuka. Wathi mnumzane kuma ukukhulu kaShem. Amen. Uthi mnumzane Sale yawale, amsana sitolo baba. Sale yawale, ubekela. Sale ubekela. Ngayithatha ngayibeka. Uthi usebheka uzimani, wathi sidingana zamani. Uthi sale ubekela. Uthi usayithatha umkhulu. Uthi ngayibeka la. Uthi ayisuka lapha. Yathi ingasebenza ilungise ufuna wasemali. Uthi ngasengithatha ngayiniki nomo zayo kungasengifaka ezini shembe kamuntu wakhe uthi waseyosa uthi asabakhuli langa ubhekile baba asabakhuli langa uthi ngasithatha lesigubu esiyomnisa umlilo uthi ayona wenza nyama manje uthi wayesesuka sondela uthi ngekwazi ngisho indlela isho ngayo ngoba uzoyikolika kahle uthi wasasondela ukasemaduze kwakhe wathi umnumzane kathi iqala lakho liphila nini shabunkulu uthi kuye wakhuluma ngathi umhlabela wathi iqala lakho liphila nini uthi ngasengisho baba mangana motho phela Mole yandawo ukuze ngithe ubaba ishini ndawo thobo ubuyi yona monisika simubulele kakhulu isho ngicela ukusho ngokubula estate ushosha ngixolela ngaze ngecourt ubaba wathintela amangase ngecourt so angikaze ngempela ngecourt ngoba ngaze ngibone secourt uthi ngathula ngabusha uthi baba vele ngicela njalo baba ngekalele ngodi uthi baba ngekalele ngodi uthi makungilele mhlona uma uzoqeda licala uthi wayesesondela kimi uthi wayesethi mnumzane phaka lenyanga uthi wayiphaka lena wathayi yemnumzane uhlala ngami kuba lenyama lobela iqobe le nzimani wazasithi bese ntweswe Tina singamqhubushe amen ngiyayixelela kancane nisho bafowethu awunalo uvalo ukuthi konje ungafi kuyangeni nekumbonushe awunalo umathi nje uma kodwa mina nawe sikusheba uThixo umathi lethi konje uThixo uma ngangithatha manje ngizofika ingane wapho singabala siyakade kuba ikikathifwa yakaphuma ikikasakubuthi akuba kungawalembe kungasakubuka ukazanzi uthi asembizi ngosazane ngayabuye uthi wayesethi uthi wayesebe emnyango wathika nesibalo uthi wayesethi
uyaphi kwathi baba ngiyahamba ngicela eGoli uthi awukade qala kapheli yini uthi baba ngasi una kusha bakubule ngeGoli ngeqaleni ithi isihamba lensizwa yayisihamba ilathi ngqungqungu uqala eGoli laseliyaphela kodwa ngiyala ithi ngithenga ngafika ngisayabuye uGamalimbe uthi ngababa khawuke hamba uNazaretha uNkulunkulu akangikhumbula amen uthi wakhawuke hamba eBreakdown yaphakathi eBreakdown uthi wayesekhona amaphoyisa ayekhona lapho athi ngiyambona loya useze kumphala sekuphelile icala lakho anizwa akanayo nyazi ngoba ngihambele njani uyafika uba ungena ngeBreakdown yakhe uma nje ubona wehlisa iwindi wasezulwini uthi ibona kansizwa uthi lawo sezakumphala ngoba icala likuphelile ushambe uNkulunkulu uthi bafowethu ushambe benongulaphe nayi ecela nayi asana afuni ecela njengephupho lakhe waqeda nayi uthi indlela icala laphela ngayo basebembonisa abantu ukuthi le ndoda lapha la ungadla ama-sport state ngalecala hayi shemkhulu uthi basaqosha impulo labosha impulo uzaqeda uNkulunkulu uzaqeda uNkulunkulu sesifakile icase uthi kuthenge ilanga ngini lapha e18 wabuza icase uzabuza yathi waphila kahle la labo fazela obafuzulayo uyazi bakube kanjani uthi ningamtshelile ukuthi sebaphandle state uthi ngaselima khumbulana nazethu uthi izandla zami zedolile kodwa uthi ushaya uthi ngasenabona ushaya ngempela ngofula ngizengifulule la bebona lapha bangcwele basezulwini sibabili kodwa bengizamusho ushaya uThixo amen amen asimkhonzeni iqiniso inkosi kuseliswile amen